Ikaze kuri Kigali Pele Stadium Pacific Sport Official, tubahaye ikaze kuri stade ahabereye umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'intwari cya 2026. ni umukino wabaye saa 9 kuri 29 Mutarama 2026, aho wahuzaga Rayon Sport na Police FC. Ikipe yatsinze kuri wa kane izahura na APR FC ku cyumweru ku mukino wa nyuma. APR yakomeje isezereye AS Kigali, yayitsinze ibitego 3-0 kuri uyu wa gatatu. Abakinnyi ba Rayon Sport n'abapolisi bageze mu kibuga aho batangiye kwishyushya mbere yuko umukino utangira. Rayon Sport yakinnye uyu mukino nyuma yo gutakaza imikino iniheruka, harimo 3 ya shampiyona y'u Rwanda n'umwe w'igikombe cya Ferwafa Super Cup. Yanyagiyemo na APR FC ibitego 4-1. muri iyo mikino yose yinjijwe ibitego 11, yinjiza ibitego 4 byonyine. Mu gihe Police FC yatangiye neza umwaka w'imikino wa 2025-2026, iheruka gutakaza amanota mu mikino 2 iheruka ya shampiyona y'u Rwanda, aho yanganyije na Elmirek igitego 1-1 na Kiyovu banganyije 0-0. Mu mikino 5 yatsinze 2, inganya 2, undi umwe irawutsindwa. Mu mikino 5 iheruka guhuza amakipe yombi, Rayon Sport yatsinze imikino 4 mu gihe Police FC yatsinze 1, ari nawo uheruka guhuza amakipe yombi. Mu bakinnyi babanjemo ku ruhande rwa Rayon Sport 11, aho twasanze mu izamu Kwizera Olivier, imbere Nshimiyimana Emmanuel, Kabange, Aziz Dao, Tsimanga Ramazani, Bayisenge Emery, Obedi Bigirimana, Tony Kitoga, Foster Kau, Faringanye, Ndikumana Asman na Tambwe Gore. Naho ku ruhande rwa Police FC abakinnyi babanjemo 11 ni Rukundo Onesme, Ishimwe Christian, Nsabimana Eric, Chimez David na Isaac Iradukunda, Simeo Gakwaya, Ronald Byiringiro Rage, Kwitonda Are, Richard Kirongozi na Ani Elija. Nsabimana Celestin niwe wayoboye umukino wa Rayon Sport na Police FC, mu gihe abo ku ruhande ari Ishimwe Didier na Umutesi Alice, naho umusifuzi wa kane yari Ishimwe Rene. Umusifuzi Nsabimana Celestin yatangije umukino ku isaha y'isa 9 zuzuye, aho ni Elija wa Police FC niwe wateye umupira wa mbere awusubiza inyuma kuri bagenzi be. Ni Elija yacitse Rikao Foster agera ku rubuga rw'amahina, ariko Emery Bayisenge amwihambiraho. Umusifuzi avuga ko umukinnyi wa Police FC yakoze ikosa. Ku munota wa 4 Kirongozi Richard yahinduye umupira mwiza ku rubuga rw'amahina, Nshimiyimana Kabange awushyira muri corneri n'umutwe. Byiringiro Rage yasubije umupira mu kibuga uhindura mwiza mufatwa na Kwizera Olivier. Ku munota wa 6 myugariro wa Rayon Sport Kimanga Ramazani yazamukanye umupira hagati mu kibuga ari hafi kugera ku rubuga rw'amahina, awukurwaho na Simeo. Naho ku munota wa 10 ubwitabire bw'abafana kuri stade Pele Stadium bwari bukiri buke cyane, ndetse n'igice kidatwikiriye ntabwo cyari cyakuzura. Benshi muri bo wabonaga ko bari batuje bategereje kureba ko umukino uza kugenda. Ku munota wa 12 Baka yari yagejeje umupira mwizamu nyuma yo kuhabwa na Byiringiro Raga, ariko umusifuzi wo ku ruhande Mutesi Aresa agaragaza ko habayeho kurarira. Bigeze ku munota wa 14 Kwitonda Are Baka yahinduye umupira mwiza ku rubuga rw'amahina, usanga Byiringiro Rage awuteye n'umutwe ujya ku ruhande rw'izamu. Ku munota wa 15 Rikao Foster, Bigirimana Obedi na Faringanye
ntabwo bishimiye uburyo Rayon Sport iri gukina yakinaga kuri uwo munota 15 itari yagakinira ku rugo rw'amahina rwa Polisi FC ku munota 16 Izaka yazibiye Fani Nganyi warugeze ku rugo rw'amahina mbere yuko Abedi na Asmani bagorwa no gutsinda. Ku munota wa 16 Byiringiro Rage yinjiranye umupira anyuze uburyo ateye ishoti rikurwamo na Kwizera Olivier, umupira ujya muri corner itagize icyo itanga. Ku munota wa 18 ikirere cyamaze guhinduka Nyamirambo, abafana benshi bari ahantu hadatwikiriye bimukira ahantu hari hatwikiriye, ndetse kuri uwo munota nibwo rutayizamu wa Police FC Ani Rija yasize abakinnyi b'inyuma ba Rayon Sport atera umupira mu izamu ukurwamo na Kwizera Olivier wari wasohotse. Ku munota wa 20 mu gihe Kwizera yarimo kuvurwa, abakinnyi ba Rayon Sport bamanje kujya kumva inama z'umutoza Bruno Ferry, bagaruka mu kibuga hagati bakora uruziga baganira hagati yabo ku buryo bakwica umukino wa Police FC. Ku munota 21 Kabanga akinye nabi Ishimwe Christian mu kibuga cya Rayon Sport, ikosa rihanwa na Rage atera umupira mu rubuga rw'amahina asanga Ani Elija awukozeho ugera mu biganza bya Kwizera Olivier. Ku munota wa 30 ya mbere y'umukino mu Police FC yariri hejuru ndetse kugeza aho yagerageje uburyo bune bugana mu izamu, ni mu gihe Rayon Sport yo itigeze muri iyo minota itigeze itera umupira mu izamu rya Police FC. Naho ku munota wa 39 Bigirimana Abedi yahanye ikosa ryakozwe na Iradukunda Simeo mu kibuga cya Police FC, umupira ukwirwamo na Ndayishimiye Dieudonné n'umutwe. Ku munota wa 43 umunyezamu Kwizera Olivier yagize ikibazo cy'ivune aza kuvurwa, abaganga bamwitaho, arangije kubw'amahirwe agaruka mu kibuga. Ku munota 45 ubwo wasozaga ndetse bongeye iminota 7 aho byabigeze ku munota wa 6 inyongera, Bigirimana Obedi yakiniye nabi Iradukunda Simeo nyuma gato y'urubuga rw'amahina, ikosa rihanwa na Kirongozi Richard, umupira awuteye ugendera hasi ukubita ku rukuta usubira inyuma. Ku munota wa 65 Emery Bayisenge yahawe ikarita y'umuhondo, Police FC ihita ihabwa penalty. Muri ako kanya nibwo bintu byatangiye guhindura isura, aho ku munota 67 Byiringiro Rage yatsinze igitego cya Polisi nyuma yo kwinjiza penalty neza, ndetse ku munota 69 Bigirimana Abedi yazamukanye umupira wenyine abura undi awuha atera ishoti rifatwa na Onesme. Ku munota wa 76 umusifuzi Nsabimana Celestin yahagaritse umukino ahamagaza abaganga nyuma yuko Fari Nganye agonze umunyezamu Rukundo Onesme. Na ku munota 83 Dao yahanye ikosa ryakorewe kuri Abedi, umupira ukurwaho na Ani Elija. Na ku munota 90 bongeyeho iminota wa 6 inyongera, Iradukunda Simeo yakuriye amaguru ya Ndikumana Asmani wari umucitse, umusifuzi ntiyasifura ikosa rya Rayon Sport bitishimiwe n'abakinnyi bayo. Wa 90 n'ubundi tuyongeyeho iminota 9 y'inyongera nibwo umukino waje kurangira. Police FC isanze APR FC ku mukino wa nyuma ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Police FC izahura na APR FC ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari. Uyu mwaka Police FC ibigezeho itsinze Rayon Sport igitego kimwe cyinjizwe na Byiringiro Rage ku
kuri penalty yo mu gice cya kabiri. APR FC yatsinze AS Kigali ibitego 3-0 ku wa gatatu. Umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru. Abafana benshi ba Rayon Sport bahisemo kuguma muri stade, bahamagara abakinnyi n'abatoza babakomera amashyi baririmba bati tuzayirwanirira. Ku rundi ruhande umutoza Ben Musa nawe yayoboye abakinnyi ba Police FC, basanga abafana babo bishimira hamwe intsinzi. Turabashimiye cyane, dore nuko umukino waje guhuza Rayon Sport na Police FC wagenze. Ntibagiye gukora subscribe ndetse ukomeze kudukurikira ku biganiro byacu bigiye bikurikiyeho. Iyi ni Pacific Sport Official. Imana ibarinde.